بیخی کعبه در حضرت اجازت نماز دادن، پیامبر نماز خونده بود، دستاره بود در برابر گشار آسمان نماز میگه میتا به حضور دل نماز خونده بود، در سجده رفت سبحان ربی الاعلی گفتند که از بنی عبدالدار یک شتر کشتگی بودن، شکمباش بیرون نموندگی بودن. 5 نفر عقبه ابن ابی معید، اسود ابن عبدالیغوث، این نفرای به سعادت همشون آمدن و همون شکمبه ها رو آوردن. اکنون پیغمبر به صاحب تر دیدن، برای که ابوطالب مردگی هست. همین نومر در وقت ضعیفی هجوم میکنن، دیدن که پیغمبر سجده ده دیگه، که بر خطیچه مادرمون مردگی هست، ای بر ابوطالب خیلی در مصیبت هست، همین خدر وزنه. پیغمبر در این سجده رفتن، همین آوردن همین شکمبه را در بین دو شانه جناب پیغمبر سرش موندن خندیدن. وزبین که بود حضرت مدار نداشت میگه خش برداره، مثلا حضرت مدار نداشت میگه که همین خش برداره، همین تمام دو. اولین انسانی که در این صحنه میده و همون ریانیمه میکنه با ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق یا میگم تا انسان نحیف کانگوش بودن. میگم ابن عم مسعود میگه من یوش بودم به حد زور نمیرسید، همین بلندی تفا میگه داد میزدم که یگان مردک نیست که امروز ما را یاردن کنه. نبود میگه چه مسلمان کی یگان مردک نیست که ما را یاردن کنه، یگان کس نیست که همین صحنه ها را یعنی میکنه. بود میگه که فاطمه هم رسید اومد، میگه سری حضرت یعنی ماش کردیم و جناب پیغمبر خانه بردیم، دست روش شته می استادیم، بعد از اون میگه دستش برداشت که پروردگارا ابو جهل باتم اسپورم، این اخبار باتم اسپورم، این اسود ابن عبدالیغوث باتم اسپورم. حتی میگه اسود ابن عبدالیغوث بیمار شد، میگه تمامی میگم افلاسیاش میگه ادامش میومد. حتی عقبه ابن ابو معید میگه جناب پیغمبر میگه جبرئیل اومد، میگه خسگیری میگه در این سرش هم پرتاف، سرش میگه به یک بیماری گرفتار شد، میگم استخوان سرش میتونه گوش ریخت. همشون در خارترین دوره دنیا گذشتن، ولی پیغمبر آزار دادن. این معجزات احمدی بعد از اون جناب پیغمبر میبیو اجازت هجرت میشه و میره من هجرت. یک روز میشه میگه پیغمبر پیش ای هجرت که یک روز پیش ای هجرت میبیو که گرد کعبه میخل محکمه، میگه چی به شما سیم خور گرفته؟ گو همین روز در دارالندوه مصلحت شد که محمد نمونه دیگه نماز خونه به کعبه صلی الله علیه و سلم. سیم تور گرفتن که اجازه نیست و پیغمبر گفت که آخه من همین یک بار نماز خونم دیگه نمیبیام، میدونید که پگه هجرت میره اجازه چه دیگه یک بار نماز خونم. من گفت نه اجازه نیست برای جگو غمته. عثمان ابن ابی طلحه، عثمان من یک بار میگم یک بار نماز خونم، گفت نه اجازه نیست. و پیامبر میگه کم زری بر اومدن گفتن که عثمان یک روز میشم که من این سیم خورا رو میکنم، اینم بوتا را نیست میکنم، اینم روز میبیایم کعبه را برای دنیا آزاد میکنم، اینم روز میبیا گفتالی و رفت. همین رفت که حضرت 9 سال بعد با 100,000 سپاهی اومد. آن روز چند کسان خیلی چه ابوبکر 100,000 سپاهی قطعی اومد، بوتا را شکست، سیم خورا را کند. گفت که کلید دست کیه؟ گفتن در دست عثمان ابن ابی طلحه. گفت بیارش نکن وقت شما 9 سال پیش چی گفته بودم تا عثمان ای دست نگیرم کلید بدیجا همون کلید گاز قلف دارم که همین عثمان میگن در دستش هم کلید خبیدگی ایزو کشید، میگن که ایزو کشید، لیکن میگه درنکی رسول اکرم در ایمان آوردگی به زبان نگفته دیگه، دلش ملایم شده نگه وقت میگم کلید دراز کرده، همین کلید جناب پیغمبر کپید، ای دست عثمان جدا نشدند که آیه مبارکه قرآن آمد که ای پیغمبر عد الامانات الی اهلها، ای پیغمبر امانتی که در دست عثمان بن مظعون بود به سوی عثمان گردانته، این کار دفت نمیزیباد. پیغمبرمون عمر نیست، هم قوا کردگی هم همین قپیده که ای دستش میگیره هوی میکنه بوتا را میبروره سر میکنه، همین قبیله عبدالامانات ای برگردون بتیشه، این دفت نمیزیباد، این شایسته ایت نیست برای که نمونه زندگی دایزن. میگه انت قپید ای بر عثمان قپید. همین حالت میگه آیت نازل شد، حضرت میگه همین خیلی جخیدن کلیته طرف دست عثمان و دست عثمان رو برداشتن، گفتن ای مردم عثمان این روز رئیس کعبه های تا قیامت رئیس کعبه فقیه تا قیامت ها مردیش کرد. عثمان میگه دیگه نمیدونی وحی الهیه در کرتن نمیغنجه، همین بلند میگه کلمه شهادت گفته سر.
گویی میشه که یک مردی 1000 آدم مسلمان میکنه. مردی بلند در زمان ملک فهد کلیت ای خاندان گرفتن دیگه. کلیت ای خاندان گرفتن دیگه، خاندان دادن. همون شب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه همون قصر ملک فهد در اومده در خوابش بیدارش کرد. بخیر از ایجاد کلیت برده در خاندان عثمان میته که ویا را خدا معلوم کرده گه، تو کیای دستی ویا میگیری؟ این وظیفه را خدا داده گه. پگه میگه با همون شورا را جمع کرد کلیت آورده دستی دو. امروز حاکمای سعودی پیش او خاندان میرن که به کعبه رو بیتون و رسول الله وظیفه را داد. کی دست به میگیرن؟ این جوان مرده، این پیغمبر ما جوان مرده. جوان مرده چقدر روی خاطر میبینن. برای همین اول ما خلق الله من نور محمد صلی الله علیه و سلم، اولین چیزی که خلق شد نور رسول الله های، پس مونده همه ما ای نوری وی، همه ما ای نور شیم. اومد که قدی سوارهاش اومد که دید جناب پیغمبر در سوره شتیان، بگو چیکار میکنی بچه؟ گو ای طایف اومدن زدیان اون خیلی واقع شد. من هم پیغمبر خدا من نسل عبدالمطلبم در اومدن در مکه میترسم، وهمون گرفته. برای که مکه بر اومده بودم هم شبای من امروز مثال در کوم مثال در عذابم پیغمبر هم خیلی گفت بابا یا گفتن که چند نفریم؟ به حساب 8 نفر، 4 تا ای پیش شدن، 4 تا ای خفا. جناب پیغمبر همین تا آوردن در خانه‌اش انداختن و 3 روز دیگه بانی کردن. گفتن که ما جورای بابات بودیم و خاطر بابات میکنیم. دنیا از دنیا گذشت، جنگ بدر شد. در جنگ بدر مشرکا اسیر غلطیدن. از قبیله همین عتبه ابن عدی 40 نفر بود اسیر. اومدن که پیامبر اکرم گفتن که هر کس 1000 درهم بیاره به جواب اسیر اومد. در گردنش پول مون که یکی پرسید که ما از قبیله عتبه ابن عدی، یک همون مردی به یاد زده طایف اومدن. گفت کدوم قبیله؟ گفتن عتبه ابن عدی. پیامبر میگه پرچه را خود گلوف کشیده دستاشو نوی کرد. گفت کاش که عتبه زنده میشد میروز. اگر یک کلمه گم میزد تمام اسیری بدر خلاص میکردن. شیر کذا جواب تیگو همین مردی را گو من دکردگه که وقتی من غم داده بودن من آورد 3 روز دیگه بونی کرد. جوان مردی دین نداره، مردکی دین نداره و این مشرک بودن. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم 3,500 معجزه شان آشکار. ای همه معجزه بزرگشان قرآن عظیم مشان. تمام اکادمی عالم دنیا جمع شود، تمام بزرگ دنیا امروز این علم پیش نرفته چون یک قل هو الله سوره آوردن نمیتونن. معلومه که قرآن معجزه بوده، نمیتونن. این همین اینجا الحمدلله ما مسلمانان دستاورد بزرگ داریم. این قرآن فاتو بصورت من مثله. بازارا را برای رسول اکرم 6 سال میبندن. ابو طالب به دنیا میگذارن. ابو طالب به رسول اکرم گور میکنن. دویم یاری مشفقشان خطیچه مادر مونه دست میره. در همون حالتی وزبینیه که پیامبر ای بر در گویا که در بلاکی وزبین اقتصادی گرفتاره با 2 آدمی زور جای دست میره. همین جناب پیغمبر میگن در سر مرده خطیچه رنگ کودک گیره کرده. شاید کودک برای مادرش گریه میکنه. انا میخوام میگه جناب پیغمبر زود 2000 گریه کردن که من امروز یک از بهترین آدم های دست دادم. چون یاری مشفق بود. های زنی خوبم که ای زنی خوب چیزی بزرگه. هر خودم زنی خوب نمیوه. رسول الله گریه کرد میگه سر مرده خدیجه مادر مونده. همین مسجد جین اگر دیدگی باشه ای پری مسجد جین قبرستان میشود. هم ابو طالب خوبه هم خدیجه. در پری مسجد جین اگر که یک رفته زیارت هم قبرستان داره همون در پیامبر زنده کرده. خدیجه را وقتی که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبر کردن آمدن، کاروان همیتا میگذشت که و هم عرب دید که فرزندای صحابه علف جوشانده خورده سیان. 6 سال چیزی نیست. حال اسلامی ما خیلی اسلامی خوبه. اینه بین این نعمته. این در سرخانه امیرالمومنین خانه دیدن. آن روز علف میجوشونن میخورن فرزند صحابه. با نمینولن، با هیچ چیز نمیگن، با پیش پیامبر استوار میستن. حضرت علی میگه 40 روز میگه ما فقط پوست اشتر خوردگیم قاق کردم. کسی یکون چی نمیگه، میگه انا خیلی روزا بود. خیلی در نعمته، خیلی در نعمته. این نعمت ها را پرسیشش کلان نزی الله ده بسیار میپرسن.
حضرت میگه وقتی که اینا رفتن که در همونجا کی استادگی ابوجهل گفت تاریخ شما را نمیبخشه. گفت فرزندای عبدالمناف هم پیمانی شما نبودن که شما به ایران نمیتی. عیب بر شما، وای بر شما. میگه ننگشون آمده گفتن که قرارداد بیارید. قرارداد وقتی که آوردن، قرارداد نوشتگی رفت آوردن، خیلی دیگر همش جابجا شده، قرارداد برهم دادن، گفتن گوزنه که محمد صلی الله علیه و سلم مایل قضیه همون پیرواش بیای بازار خرید فروش کردن دیگه. حضرت 6 سال بود. حضرت آمدن گفت که مایل بازار هم بیخ کعبه دم رحم تی نماز کنه. و زندگی رو باید عاشق باشه به یکدیگری. زندگی رو باید عاشقانه کنی. زندگی رو باید ایری باوری کنی. زندگی رو باید ایری حرمت کنی. این مسئله فقهیه برادرو. این مسئله رو نگویم نمیشه واقعی. باید ما دیگه مسئله رو بحث میکردیم، لیکن مسئله ما مسئله دوغیروزه. این چی باید باشه؟ برای همین از حرمت و عشق و باوری بسیار گپ زنید از زندگی و کوشش کنید مردکا که همین زناتون شما باور کنید. کوشش کنید. وقتی اگر باور نکردن نمیشه و کوشش کنید که همون زناتون هم باور کنید. همین باوری دروی نشون تی در این حیات شخصیتون که شما هم خودم نیستی. برای که بسیاری بچه هم بیرهن، هر زنکا خودی رابطه میکنن، کثافتن و زنکا باورش نمیکنن. همین فکر کنین که همین زن تا به یک مرد قپیدی، همون قد زندگی میکنی در تلفن. انا فکر کن که همون زنک تر قد یک زنکی بگونه قپا. هر دیگه یخ ویم بیچاره انسان تا انسان هم خیلی فرق نیست و زنی مرشد غلامی موای. همین مسئله رو بینین، گل هوسی نکنین. انسان یک مراتبه فکر میکنه، اویلادار میشه و انسان فرزند آدمه و هم پدرش 18 ساله کرده مدت داده و بیچاره کلام کرده ایق ارزو حواس کرده و یا باید با هورمونش بازی نکنیم. اخی با هورمونش بازی نکنیم برادرو. همین مسئله رو جدی بینی چون ای درد دل مو گپ میزنیم. اکنون اشاره آیه مبارکه یک دقیقه 2 دقیقه باشه گپ میزنیم که آیه مبارکه در چی دلالت میکنه. جنگ بدر تمام شد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتن بعد 10 تن از یاری بهشتی شفاعت من برای نفرای میرسه روز قیامت که در جنگ بدر قتیمان بدن. و بعد 10 تن از یاری بهشتی اون کسایی که در بدر شهید شدن گفتن اولین انسان‌هایی در ایمان میخزن روز قیامت. ایمان شما با او برابر نمیشود. صحابه دیگه هم آرزو کرد که یک بار دیگه می صحنه بیاید ما هم خیلی شویم. یک بار دیگه می کار شود. یک بار دیگه می کار شود. 1 سال بعدش احد شد، نصفش گریخت. یعنی که انسان وقتی یک چیز را آرزو میکنه با میگریزه بسیار اینو. این همین خیلی برادر همینه. باید انسان در آرزوش بسته. الله جل و علا شانه گو ولقد کنتم تمنون الموت. شما نبوده بعد جنگ بعد آرزو میکردی که کاش قتل رسول الله میشدیم، کاش که قتلش میشدیم، کاش که قتلش میشدیم، کاش که قتلش میبودیم، کاش که من قبل ان تلقوه در احد آمدن یک فتنه منافقین قد 300 کس گرفت. با شکست خوردن چی گپا نگفتن همین رفتن. گفت نه آرزو میکردیم کو آرزو میکردن شما در بدر. همینه بعضی انسان ها همینه برادران آرزو میکنه که به همون چیز رسه میرسه با از درون این با 10 کاری دیگه بعد پیدا میشه. آخه میگه این تو عیب این نکن، تو عیب این نکن. آخه آرزو میکنه که من شوهردار شوم، آرزو میکنه من زندار شوم، با همون آرزو میرسه همون چیز میابه با بهیاگی به شرمیش کرده میگرده. آخه شوهر بود یافتی بود چی به شرم میکنی؟ با همون چی رسیدی بود چی میکنی؟ بعض مردم فعلش بدای ای دریای نیل میگذره بنی اسرائیل از گدویی خلاص خورده، ای غلامی خلاص خورده، پوستشون فرعون میکنه. ای بر اومدین دیدین با چشم سرشون که فرعون در پیش چشمشون با 1 میلیون سپاهیش میموره. قدرت خدای موسی را میبینن نیل دو بلنگای ای بر میگذارن میگه موسی خدا را نشونته به ایمان میبریم. این مردم همینه. یک دوره هست هیچ نبود، امروز به همه چیز مردم رسیده. به جای شکر خدا کنه، شکر اینقدر نعمت ها کنه، با همون یک روی کشو با همون گپا هست یا نه؟ به همه نعمت اکنون دوره هست دیگر.
давраи якҷоягӣ, якдилӣ, якфарҳангӣ, якдинӣ. Бояд мо якдигарро фаҳмем. бо мехезан ҳамун давраи тавару досту болғо, бо минтақа ба минтақа ҷанги гурӯҳию бо ҳамун корро худо мегӯяд рӯтона сиём накардед, шумо лаънати хутон, айби хутон ай. тамоми уфуқ пури кор, тамоми уфуқ пури пул, ҳамаи ҷо ба ҷои рави айдуми зиндагӣ кору чави якдигардӯсторӣ, ҳурмату эҳтиром, ай қафои покизагӣ бо ҳамун кор. 30 сол мардум аз фурӯхтани нашъаи ягон манфиат надид, турмаҳо пур шуд, ҳолиам нашъаҷало пура. ҳазёни ҳами кор. худованд валақад кунтум таманнауна алмавт. шумо мегӯед мо мусулмонем, хеле чаво якҷояшем, хеле чаво дурӯғ нагӯед, мегӯед шумо хутон худо задаед, шумо хутон лаънатиед. ҳамхел аст ё не? мегирам мебиёр ҳамаи шароитам мекунад, бо як кори дига пайдо мешавад байнаш, бо як кори дига бировардан. На, айби хутона. э саҳоба, шумо хутон чӣ ба ки вақте орзу кардед дар бадр ки қади расулуллоҳ мешудем, чӣ ба кӯҳи румода паямбара тоқа партофте, давиде ба сӯи ғанимат ки омадан ҳамата куштан, чӣ ба карда ин кора? барои ҳар яки мову шумо, ҳар яки мову шумо аввал феълу хислату рафтори бадмона партоед. ҳамхел аст ё не? баъд як кор орзу кунем. имрӯз меган, имрӯз меган э фалон ин хел шавад, умо чӯ ин хел нашуда, аммо ин замон ин таме. қуръон дар ҳамин ҷо мондаги чангш як ваҷа ба ягон қуръонхон нест. то бега ҳара дарсте ҳай ягон мо надидем мардумеро ки мизами калоно имрӯз биёянд. бошад 2 кас, 3 кас, 4 касан. кияй гунаҳгор дар ҳамин ҷо? ки мо худо қуръон моро амр кардест. шумо худон орзуи қуръон мекунед, мегӯяд пине пури қуръона. шумо орзуи дарс мекунед ку, то бегар мардум 6 та дарс гуфта. ҳеҷ кас нест, дурӯғ нагӯед. мега шуморо қалботон худтон расво ҳай, шумо худтон ҳамин хел инсонои бемаъниед. ана ҳамина худованд дар мунофиқини саҳоба гӯки дар ҳамон замон сардоршон Абдулло ибни Убай буд. бадр тамом шуд, ҳама фахас кара гап задистай. вақте ки мебиёя кор буд мешавад, кор сар мешавад. барои як халастаки кори хайр да одаморо гап мезанем, баъд кори хайр баста мешавад, 10 казига пайдо мешавад. ин нагуфтем моро мо ҳамҷа бидем. ин ҳами оята банеш накунем. мега шумо феълутон айби хутонай, мега нагӯе ин гапора, нагӯе, хубтараш нагӯен. яъне ки ҳаминам чӣ будааст? макрӯҳи таҳримӣ будааст. яъне ки ҳар касе ки дар дуруни намоз ин аёдаш набурора, телефонша вибрятсия мона ғиррас кана, намозаш макрӯҳи таҳримӣ аст. баъд ҳамун кӯшиш куна ки ҳамуро ҳам хелам намона ки хамӯш натия. дуюм як маротиба куштана иҷозат додиянд. фатвои имрӯзаи олами ислом Миср ки агар дар бадантон телефон зад занг, як бор куштанда ҳақ доре, дуюм боруша намозтон фосид мешавад. мана метавонед ки дастонамта дароз кунед, буроре кушеша, ё метавонед ки ҳамута ҷиқеша мура мекунам када, ҳақ доре. ҳамина як маротибада, дуюм борда намоз фосид мешавад. сеюмуш телефонро эҳтиёт кунед бародаро, дар вақти намоз дигаритон ғам натиҳ, озор натиҳ, ҳурмат кардан дар кора. вақт суҳбатҳо мерава, инсонон ба телефон суҳбат мекунанд. қасам ба худо чандинтаҳо шуда ҳаминҷа мо овози оилаву заношонро фаҳмидагим қитаби гап задистиям. ва ҳамқаниш метарсем оилотон. шумо ҷавонмарди, охи чӣ нишон медиҳед ҷотоне ки ма дар фалон ҷо иштагиём? хел куше партои натарсе. ина ҳамин ҷода мо суҳбат дорем ва аз он ҷо оилаш гап зази овоз занак омадааст. хеле камтар мардак бошед шумо бародаро. хе накунен бисёри баъд отчёт натин оилаотонда. ин дар ягон ҷо омадаги не дар фиқи мо мардакем. охи нахоҳам ин хел бошам, даҳҳо бошад фаҳмидестам, ака маҷбур мешум мегӯм. вақти амри маъруфу даъватай ва пурраги куше ё нависе ки мо дар масҷидем тамом. ислом мега дар зиндагии боварӣ набоша, дар зиндагии муҳаббат набоша, дар зиндагии ҳурмат набоша, ӯ зиндагиро барҳам теҳ. ин қуръони моа. ҳамин бовар надоред дар якдигарӣ, муҳаббат надоред дар якдигарӣ, ҳурмат надоред дар якдигарӣ, ин одамо ҷаҳаннамӣ мешаванд. зиндагиномаи Зайд ибни Ҳорисара қати модармон Зайнаб бинти Ҷаҳш хоне. ин бачахони Расули акрам буд, инш духтари аммаи пайғамбари худо. якдигариша ҳурмат накардан, анамхелӣ буд боварӣ накардан. ба дараҷае расид ки пайғамбар гуфт Зайд дӯзахтӣ мешӣ. бачам сартеша бачахонаш буд.
сар дод Зайнаби модармона, иддашон буромадан ва Зайнабахшон гирифтан ҷаноб пайғамбар. яъне барои чӣ гирифтан? дар ислом бачахондагӣ ҳам нест. бачахону отахон нагӯед, никоҳ дуруст аст. яъне маънии гап чия? зиндагиеда ҳурмат набоша, зиндагиеда боварӣ набоша, зиндагиеда ки эҳтиром набоша, чӣ мекунем кар зиндагиро охир? бояд боварӣ кунанд мо дар куҷоем, боварӣ кунанд мо одамои тозаем. боварӣ ки накардан ин зиндагиро барҳам тае беҳтара. барои ин зиндагӣ одама ғам метиҳад ва беҳурмат меша одам. ва меша модараш ҳақорат мекунӣ, падараш ҳақорат мекунӣ, вай модаритро ҳақорат мекунад, падаре ҳақорат мекунад, ба дараҷае мешава ки ба талоқ омада мераса. ҳамин рӯз зиёда 7 одам муроҷиати 3 талоқа карда меша. ин ҳамин решаш наминой. зана ки сар метия 3 талоқа мекуна, ба зана гирия карда мебиям ҷо мегарда ки я бало кунӣ мада фатво ёбӣ. я бало кунӣ фатво ёбӣ. ман фатвош ҳамин як шаҳмард меша бародар. гӯ чӣ хел? занта шӯ метиё охӣ? ай шуш ки буромад бадат ҳалол мешава. ин ҳамин роҳ дора. 3 талоқ карди шаҳмард меши дигар. ҳамина дигар роҳ надора 3 талоқа. шавҳараш мети ай ҳамо ки буромад ва мо мегиримш ҳалол мешава. барои ин бародар якумш ки ҳамин корора накунӣ. дуюмш ки ҳамин хоҳарои исломиам ай ҳамин сабабо бояд изоҳ кашан охӣ. чӣ ба ин қадар сафи бевазан зиёд шуда? ин решаш анамина ҳурмат нест, боварӣ нест. ҳурмату боварӣ намон дигар. ҳурмату боварӣ ки набоша, эҳтиром набоша гуфтааст. эҳтирому боварӣ муҳаббат набоша, Қуръон мега ҷудо шавед. як масъалаи фиқҳиро омӯхтан баробарди 100 ракат намози нафл гӯ Расули акрам саллаллоҳу алайҳи васалам. ин масъаларо шӯхӣ нафаҳмед бародаро. фарзандотон иёро таълим теҳӣ фиқҳи моай. саф гирифтан шӯхӣ нест. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васалам ба дастҳои муборакшон зонуҳои одаморо, пои одаморо мекашиданд, рост мекарданд, пур мекарданд. ҳатто меистоданд дар меҳроб, мегуфтанд фалонӣ рост бес, фалонӣ сафа пур кӯ. мегуфтанд шумо аз куҷо моро мебинӣ фиристодаи худо? мегӯфт худованд манда 2 чашми дига додага дар пушти сар май. шумо моро намебинед. мӯъҷизаи Расулуллоҳ омадааст ки пайғамбар дар пушти саршон чашм доштанд. яъне ман мебинам шуморо рост ки фалон ихта. барои ҳамин сафа гирифтанша шӯхӣ накунед. ин шӯхӣ нест. ин ҳазл нест. тариқи саф анамин, якташ амин. дуюм бародаро, масъалаи пӯшидани либос. либосҳои танга пӯшиданаш макрӯҳи таҳримия. ҳар касе ки либоси танг мепӯша, ин шӯхӣ нест. рони пош метова, дунбаш метова, мояҳош метова, синаҳош метова, маълум мешава қафасҳои синааш. ҳамон нӯкҳои мақсад қафасҳои сина маълум мешава. ин макрӯҳи таҳримия. айтаги майкаи тунук ё куртаи тунук. кӯшиш кунед бародаро. либосҳоро кӯшиш кунед ки узвомо натова. либоси танг ҷаноб пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт далолат мекунад аз имони танг. касе либосҳои танг мепӯша ва ё имонш тангай. либоси мусулмон бояд кушод боша. кӯшиш кунем чӣ хеле ки дидани мард, дидани зан ҳаромай дар масъалаи ҳами танг пӯшидан, дидани занҳо мардам ҳаромай. шумо гумон накунед ки фақат роҳата мард мекунад. ӯвон ба чашми бад нигоҳ мекунад инсонам. ин дам гунаҳкор мешем мо. либосҳоро кушод пӯшед. либосҳоро кушод пӯшед. либоси даридагӣ напӯша, ин ҳаромай. соҳиби фиқи мо дар бораи китоби мақсад лубс пӯшидани либосҳо мебиёрад. раддулмуҳтор фатовои шомил либосҳои даридагиро манъ мекунад. либосҳои поргина иҷозат метаҳад ба он шарте кишвар фақир бошад. ҳамин замонда фақирия барои либос. агар навша наёфтӣ, ҳамин дуюм дараҷа либосҳои беҳтаринае. қимат не, беҳтарин либосҳои дуюм дараҷа. мери ай ҳамонҷа мегири як ов мешӯша, мешавад намозӣ. ҳаст ё не? ягон баҳонаш нест. ягон баҳонаш нест. ҳатто пайғамбари мо дар асри 6 либосшона симғ мекарданд. химчистка. симғ чӣ мешавад? рангҳо мекардан либос, хушки рангош фасон шавад, мепӯшиданд. ин нав буромад. ино пайғамбари мо дар ӯ аср мекарданд. либоси мо бояд кушод бошад. либосҳои даридагӣ напӯшед. худованд фақирӣ мебиёрад хонадони он марде ки либоси даридагӣ мепӯша. ҳадиса худованд бад медидай бандаере ки либоси даридагӣ мепӯшад ва мехоста ки
алло ҷалало шаънуҳу асари неъматоша дар бадани бандаҳош бина. ҳадиси имом муслим ривоят мекунад. беҳтарин либосро пӯшед, тоза, кушод, зиёдтар либоси сабзу сафед пӯшед. агар намешава ҳама намуча пӯшед. фақат сирхи баланд макрӯҳай назди фиқҳанафӣ, барое ки марбути занҳоай диққат ҷалб кунанда. кӯшиш кунем либоси мусулмон сиёҳ, зард, сабз, сафед ва пайғамбари худо сабзу сафеда дӯст медоштад ва кафанотона сафед кунед гуфт. ман дӯст медорам сафеда, либоси аҳли биҳишт ку сафеда, сабзай. ана ин либоси танг пӯшиданаш макрӯҳи таҳримия. ин фиқи моай. дар ҳолати намоз либосои танги мову шумо дастомон калтай, куртаи остин калтаву майкаи остин калта қати хондани намоз зарурат намоша макрӯҳай. дар ягон ҷо расули акрам саллаллоҳу алайҳи васаллама остиншон остини пайғамбар дар навчиликш мерасид. ӯ ҳадисое ки ривоят мекунанд ҳазрати ҷобир таниллучон ва ҳадисои оҳода ва як ровӣ ривоят кардагай ва ҳадисои машҳур нест. ривояти машҳур тамоми 4 халифаи мора остинш дар навчиликш мерасид. ягон зарурат боша ягон ҷо ва майлаш, ғайри зарурат макрӯҳа. сари лучам ҳамчунин. пайғамбари мо дар саҳиҳ бухорӣ, саҳиҳ муслим 6 та китоби саҳиҳ ҳадисои саҳиҳи мода бобе ҳаст бо номи боби амома, саллаи расули акрам. пайғамбари мо салла доште, ақаллан ҳами тоқи монем. вале мо намегем салламони акого, ҳатто ки фиқи мо ҳанафиё вастуҳсина лиламвоти аламомату. дар ин китобо меберга вастуҳсина, нек шуморидан фуқаҳои ҳанафӣ мурдаҳода салла бастана. ҳамин салларо дар мурдаҳо нек шуморидиянд. мустаҳаб будае ки шумо салла банде, салла қади гур куне мурдаҳотона. ака ози ҳамин мурдаҳои мо набанданд, дигар зинда салла намебандад. ҳамин мурдаҳоро ба салла гур накунанд, зиндаҳо талхафа метарсани, ай либоси расул метарсем. яке мебинанд мемонанд ягон чӣ меша гуфтанд. ва пештара мои сафеда як саллаи хушрӯ доштанд, охи ҳамон ба салла бозор мерафтанд, ба салла рафта савдо мекарданд, саллаҳошон буд. ҳамин қадар зебо буданд, ҳамин қадар хушрӯ буданд. чӣ мекунанд? ақаллан ҳамин намозомона ба салла хонем. дар ҳамаи саҳиҳ, дар тамоми китобҳои саҳиҳи ҳадисои мо боби ҳаст бо номи боби амома. боби чӣ? амома, салла. пайғамбари акрам гуфта ҳар касе як ракат намоза ба салла мехонад, баробарди 70 ракаати бесалла савоб дор назди худо. ҳамин намозаро мо барои чӣ мехонем? ин ҳамҷо салларо мондаги мо барои мурдаҳо бошаме. ақаллан ҳам моисафеда ҳамин намемонда вақти намоз. ай ҳамон ҷо мо овардем, ҳамин ҷо мондем 3-4 дона ки давоҷо ки ҳамино салла монанд. ана ҳамин ин суннати расули акрам ай. барои ҳамин либоспӯширо мусулмон бояд аҳамият бародаро. ҳама намуд либосо пӯшед, даридагиша напӯшед. ин замон бисёр дар замони бадавлатӣ ай, вай замони халифагиҳо нест, бечора ӯ замон набуд. ҳама намуд либосо пӯшед, тангша напӯшед. ҳама намуди либосо пӯшед, даридагиша напӯшед. ҳама намуди либосша пӯшед, кӯшиш кунед остин калташа напӯшед. агар намоз дуруст намешавад макрӯҳ, кароҳият дорад, куртаҳои остин дароз пӯшед. ин мусулмонда намезеба. мусулмон ай ҳамин чиро фарқ мекунад. либосои нависондагӣ ҳарчи напӯшед ва расми аллоҳу расми муҳаммад навиштаги либосро напӯшед. ба ин даромадани ҳоҷатхона мутлақ ҳаромад. ба ин даромадани ҳамом мутлақ ҳаромад. вай номи худои охи чӣ номи худо қади дурини ҳамом медроӣ? ин масъаларо бародаро ҷиддӣ бинем. ин масъалаҳои муҳим аст. чорум масъала масъалаи телефон аст бародаро. ина масъала ин шӯхӣ накунем масъалаҳоро. бисёр дар ҳолатҳои даъват, дар ҳолатҳои намоз ҳамин телефонҳо мардума ғам метиҳанд. тибқи фатовои имрӯза уламои азҳари миср ва уламои кувайт, уламои саудӣ, уламои покистон, уламои зоҳидон маҷмӯан фатво доданд. ҳатто ки телефона дар ҳолати вибрятсия дар намоз мондан дар бадан агар ғиррас кунад, ҳамия макрӯҳи таҳримӣ будад. худои моро барои рост ҳидоят кунад. аз офату бало кулфатҳо моро нигаҳбон бош. оқибати кори моро ба хайру имони моро ба саломат гардон. омин ё раббал оламин. сафора рост гиред, телефонҳоро хомӯш кунед, омодаи ба намоз шавед.